بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دايس تي في بلومن أدي أدوسم جندوا إمها لبيتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو منكم آيات دوهي جريغندو أغدي تريو غتي بفرنا بدل كلني خطباي مي برنامج مولين إبسودك إكيغا එගොත අලමෙන් මීරෙන් බද්දල් කොල්ලි ඛුතුබායින්ගේ 32 වන ප්‍රෝග්‍රෑම එකීග අලමෙන්ගේ මි හෆ්තාගේ මවුදුවකි අබුරු හිමායක් කුරුන් මි මවුදුව අලමෙන් මීරේ ඉන්සාෆ් කොත් දෙවානි අද අලමෙන්ගේ මීරේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා බයිර වඩය ගන්නවානි අෂේඛ් මුහම්මද් හලීම් ෂහර් බඩ මරහබන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෂුක්‍රි ෂේ අලමෙන්ගේ මි zamaanaki හග්ගුතක් ගිනවේ ඒගේ මි හද්දෙන්නේ මිවර හග්ගුත ඔය zamaanane බුණන් ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಮುಗವೆಸ್ ದೆನ್ ಹಿಯಾಲ್ ಫಾಳಕುಂಗೆ ಮಿನಿವಂ ಕಮುಗೆ ಮಿ ಜಮಾನ ಮಿ ಜಮಾನುಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಮುಗ ಮಿ ಏಕಕು ಅಣಕಕ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರುಮೆ ಏಕಕು ಅಣಕೆಗ್ಗೆ ಮಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿ ಬೆಲುಮೆ ಮಿ ಜಮಾನ ಕೊನೋವೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕು ಮುಗ ಮಿನಿವಂ ಕಮತಿ ಮಿ ಹಾಬಡ ಫುಲಾಯಫ ಅಳಂ ತೇರಿ ಮಿ ಫದ ಜಮಾನೆಗ್ಗ ಮಿ ಫದ ವಾಹಕತ ಮಿ ಅಬುರು ಗೆಲ್ಲೆ ಫದ ವಾಹಕತ ಫತುರ ಮಿಕಾಲ ವಾಹಕತ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ kiha ware kametto asalmen mi miniwanka maana kuramvi kiha mi warakatto alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ima furdama kamaka mi algonu min sharia islami sharia mi maqsad ko tawge terega sharia baawale bumuge maqsad tawge terega himene ekkamen ei aburu rakka terikon hima ekkurum mistonge aburu hima ekkur mi kamun ebe enge haykatuga mi aburaki kiha muhimma echeka shari'at mi baawale beni e shari'atuge imme muhimmu maqsatuge terege bahimene mi mistakunge aburu rakka terege kuru kumus waram muhimmu hikmata kattaka ahnu talgamenna mi mihar mi zamanuga mi fenna eki kantattaka balaruga ebe enge shahada muhimmu kameke mi honge aburu rakka terege himayek kuref otumaki hada muhimmu kamake namesti vidawli fadei mi algonu menge terega mi kamaki adi khassa ko tankule fahum kannege mi boda mi niwankan aske mi ulani estege tankule kuriga hori hifetun tage ko me wahake dakka kamu fi olta besele ekam algonu teriya mi taaraf gendiya mi nizamegge sabun algonu dannawane boda mi nistakunnan emehunge miniwankan libijjekamuge husas kurenu nimistakunna miniwankan libijjekamuge husas koddige emiheku beenun ecce beenun miheka hadimala beenun gotaka beenun ibaratuku bunumuge haqqaki onne eccekama bunedige ekan kuram midani haygatuga mi algon me abadus sadanuga bahattanje waram mehmunu kutayen ei mi miniwankamuga miniwan kama kitembar dawwa kurikamuga yes kitembarakati mannamennaki miniwanunne bunikamuga yes Allah subhanahu wa ta'ala ga alwetikamuga daira kum beernu ene besmiyaka emmennaki Allah ga alu adi iman noikamuga Allah ga alu ema alwetikamuga daira kum ebbesmiyaka beernu ebben hema miniwankan onnen jeheni e alwetikamuge terega ifetti fonnen je echen imaneki Allah subhanahu wa ta'ala shariatuga mi angafa kantattaka emiha boli majehenu emiha boli bayakum yon kitem barakiyadin kamuga wis ehem misalka wahaka dakkumda kos mihegge wahaka dekeve iruga mihar ene libifa haddu fahanala enagos ehem mihegge dairage tereme wanne ehem mihekamagge tereme me hisabun enage mi miniwankamuge dairan beeru uni ehem mihegge miniwankama aragna miniwankama kiya kiumafahu miniwankama dawwa kuramu mi beenun kommeche bune venaka bunamu anekage miniwankama me aragna ne gotuga mi ane warabbudu gohe hay gotuga warabbudu gohe mujtama terega warabbudu ti fasadata mige sabun alun han fenna mundan mi kanen mi magena dalil taka mi hinga fahuna hadisata kiya warabbure algona hiwene mi kamuge hitikan algona mujtama fenna kame ade den ama mi wahaka dekkumuga ebawe mi tinkandattaka mi furtama kamaka mi ghiba bunu ekkame den ane furasara kuru neti moshun debawdu mi kobato mi
ಕಂದತ್ತೇಕಿ ಮೀಗೆ ತಫಾವತ್ತೇಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂ ಅಳಗೊಣಮೆಂ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀ ಸಮಾವಕಂ ದೇಂಜೆಹನಿ ಮೀಗೆಂ ಕೊಂಕಮಕತ್ತೋ ಬುಣದೇಫಾಂತ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ತಿಯಬೆ ಮುನೆಂಗೆ ಗೀಬೆಕಿ ಕೋಚಿಕ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ಗೀಬೆಕಿ ei ತಿಬಾಗೆ ಅಖಾ ನುರುಹೆ ಕಂತತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮೆ ತಿಬಾಗೆ ಅಖಾ ನುರುಹೆ ಕಂತತ್ತುಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮೆ ದೆನ್ ಅಸ್ಹಾಬ್ಬೆಕಲು ದನ್ನವಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ಎ ದೆಕ್ಕಿವೆ ವಾಹಕೇಕಿ ei එමිහග හයිගොතුක හුරි සිෆෙන් නොනි හුරි කමෙක්ගේ වාහක දෙකවුණි එහෙම කෙනෙක්ගේ වාහන හදීස් කුරබණි ඒ ගීබේ එමිහග හුරි වාහක දක්කෆි ඒ ගීබේ එමිහග නෙක්කමෙක්ගේ වාහක දක්කෆි ඒ දොගෙක් බොහෝතාන කේසබුන් හේති ගීබ යා හම ඒ ආයිලා ගොතුන් ගුලිෆෙන් අනකෙච්චකීමි මේ නමීම නමේ දෙබෝඩු මකි ගීබ අනුලා කුරවේ කමෙන් නොන් ඒකි ආමුගතික නම ගීබ එයාගේ තෙරේ වදිගෙන් දෙබෝඩු ආනේ දෙබෝඩුම කී සම එහා නොරක්කාතරි මේ කමේ අල්ගොන් තෙරේ හිඟ ඒගේ චාබු මේ දුනියවි ගොතුම් වෙස් මිස්තකුම් බොඩති මුසීබත් ලාගන රද උඛරවි මුසීබත් මා බොඩු එද්දොක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දේ කබුරිග්ගේ කාරිමි හිඟවා වඩා ගන්නම හදීස් කුරබණි මිදේ කබුරුගවා මිහුන් නදන අසාබ් දෙමුන්නේ එමිහුන් අසාබ් දෙමුන් දණී කියනෙන් හේ එමිහුන් එකන් කුරිරුගේ මා බොඩු කමෙක්කමක ගොතුගේ බලයන් කුරි කමෙක්ගේ සාබ කොන්නුන වරන් ආදායගේ හැම කුඩ කමෙක් ගොතුගේ බලයන් ඒ කුරි කමකුන්නේ ඒගේ තෙරෙන් එක කීයයි මේ කුඩ කමුදා තිකිතකුන් සලාමෙන් නෝනු මේ කේනෙක මන්නේ කියන කුඩ දාරුගෙන අහ රක්කාතරන මේ සම අලුගොන මුජතමකද මේ මවුතු අනුගොන කමුසන් ෆාහක් කොල්ලන් මෙහම වරන් ආමුක මේක තෝ මෙහම අනහෙන් දක්කම් ජේකම කුලිවරුග දනුතව ගම ෆෙන්නනම එබ්බසලා දහයා තෙන් නැති හැම එෆරතකම ජෙලාෆම කුඩකම ගොස්තාන ඒ තිකිතන් හැම ගයබ්බුරම මේ ගොත දෙන ඒ කුලෙම් වෙසුලෙන් තොයරුස්න එහෙම අය කබුරුග අසාබ් ලේක දෙවන කබුරුග දෙවන මීහායන් අසාබ් දෙව මුන්දන හදීස් කුරොනි ඒනේකි මීහුන්ගේ මෙදුග මී දෙබෝඩෝ මුහින්ගා මීහෙක මීහුන්ගේ දේතර ජස්සම මුහින්ගා මුන්දිය මීහෙක ඒනේකි එහෙමගෙන අසාබ් දෙව මුන්ගේ දෙනම කබුරුග අසාබ් මීහා හුෂේලිගෙන් දාකම මී දෙබෝඩෝ මකි දෙබෝඩෝ වෙවෙනි غيبة يسبونين جينا فارم نك النبي صلى الله تعالى كريت قرآن وجمي غيبة بنو صفة ربني بس مي أخاك مس معروفة مس كندو مي كيوم جي صفة جي قطو كاكو هي مي هاك أخاك مس مولكو كام إيديني غيبة صفة ربا فاقين إيهم مثلا كمية كم معروفة ونيروجا مي هاك ما جاي مس كندو نتاعين كان كاكو هيدي نيما إفاد صفات كون صفات كوريفا ور بدو كمين هاي غوتو كمكي ميهنكه أبوران أراغنو إفاد واهكتك إنكين نمس نوت نينغي نمس دෙක්කි ෆවතිය එහෙන් කන්තක් කුරේ ෆදෙන් මිසක එකම තවබාවන් එදේ මීහා කිනෙත්ත කන්තක් කුරෙන්ජේ අද ඉෆද මීහක ඔන්නානි ඒක කුරීගම ෆාහක් කොල්ලන හයුතු මි ෆාෆතන් ඉබ හොරේ දෙවත්තරිගේ ෆාෆතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හක්කතක ගුළුන් හොරි ෆාෆතක මිස්තොන්ගේ හක්කතක ගුළුන් හොරි ෆාෆතන් හර මේ ගබරන් අරාගතුම කී ඉන්සාන දෙමගුණ ඉන්සානගේ හක්කකන් එනේ අරාගන වෙන එහෙම තවබා වයරුගා හයගතුගා එල්මෙන විදාළුවේ ඉෆද හාලෙත්තවුගා මේ එමිහිග්ගේ අබරන් අරාගනොන් මීහාගේ මාෆ හොදන් එන ජේ ena kare maafan eden jehene sida kon nede kama no sida ko bies maafa eden jehene be kalkan kama ki sida ko maafa fareg eden ha fase kam kon no stan fareg fasad bodos wegen hingadan kan kama riya kurma foga mi sida ko maafan ede nyam sida ko maafa eden jehene no sida ko maafa ede fadhalte eden gota eden foga ena jehene nasuh tawba kun tawba wan jehene ena jehene ekama hitama kura ekam ifafed diano farara nugatum gazum onan jehen ema nasuh tawba kun tawba bijkum gawanama mi adi maafu hoda fikum gan inshallah ena fafat Allah subhanahu wa ta'ala fussan sheda malun menge terega miharu mizamanuga wahaka dekku un wahak feturumuge wasilata kamiyoti social media
Facebook Instagram TikTok de mi huriha platform take beenun koggen tafatu eki wahaka faturamun ebade komme mihagas den hama wahake ivere wahake Facebook jaha kommes mihaku badnam kureveta mase korom medan anateri migota mi tedu dogunu bala wahaka feturuma ki kihanu bakamta mi dogu wahakata feturun oni dogu wahaka dekkun mi barabbudu faafe hay gotugen et mi nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fa mi mu'minaku farik zineves koffane na wakkam bes koffane kam gena dogen no hadana mu'minun gesifenu na dogu heduma kiyi den farik gemiyeku una fanti man dogen na hadu tiwanna miyeku men shaya koffa ichi fam shaya kolli ekutaka bes dogekkan evigen not neengi ekhalkam en neengi haden shaya kol de mi hon shaya kuratinu neengi tubar kure miyeku shaya kura ichi ma shaya kol lamen hadale haygoto miwes samad dogu gitu dog nabi sallallahu alaihi wasallam hen hadith ke bayan kurwa fe mi fen adu iveha wahake dekku dogekka mafude adu ive wahake bijja asufurtam kamaki ena jena dogu tedu bala yagin koran jeneti ham fatural makuri bayfar baymihum dogu kan enge hama yagin kashabaru iswe ekamaku den hama e hunna jazbati kommes kame mihku taadu kura kommes mihka gulun huri kame bima nuni nafratu kura kommes mihka gulun huri kame bima hama e fatura mundani hama besama khiyal fikurnati hama mihunna hama barab bodati kanat ekkamaki enaga nafsu ena halaku keteren illadani akhiratu ga halaku keteren anekkamaki barab gina baigge mi abura izzata guli fori kamen emihunna duniyamati ga dimawana barbodati fasad tege tering watta dene mikal kankam hoyto rabboda duru rakka tirwan je kankam Allah taala wahi kurabani mistagunge terega mi imam bi mihunge terega fahish kantat fahish wa akataka mikanka munkarat faturan faturan lobi kurami ha dunya akhiratu gas bendin azabot ehmima adibayaku kurun eg zaatu ges gos margo bodu gohenge kohen ekamaku es komme mihes midanna hen emihek zimma emihaku Allah hamdu gonna biruetika e jehene hifat eme ekankam fiturmu duru anje den mi nusweri kamuga wahaka mi mistakunna migota mi khabarata genasti malumat genasti nusweri kan mi dinu islam dinuga onna kametto kinetto asumi kan onna islam dinu nusverikamaki haygotuga mi ek zimmadaaru kama kuga koffiya warabbodu faada mujtama ebegge faratu waane baymi den ekamako den algon mennam mi amako fenna manzurtaka badaaruga gena nostake haygotuga ege faada burege fitunu erikan bodu nostage gotu mi fennani mi ekkamaki khabarut fiturumuga hama in khabarigga wahaka ekinostoge ki gota wisse bahore bayfar inte daki koche kame dohi koche kame mane ki aslu munna mi kamegge hagiige bayan kodden kora masekadu itura munnaige oluntake keme ade oluntake anekka bayfar su den mi suruhi baymihunaki samegen suruhi kiyami ade ema suruhi jahairuga wara boda bayakan olon ara gotan eba suruhi ta jahala mana hama sida ole gotan me mihaku boni wahake bunaka wanya nohegga bunaka wanya suruhi jahairuga semi boni ibaratu konganna emi miha buni ibaratun eeneyaddem visnunuma kommes molu ecce jehima wagoteki egesa banekka sama dogu khabarutaka dogu wahakata feturuma nafratu kuruma mikad kankan feturuma barabboda hama magu fai aluna fena nosta warag gine kommes miha kumehem bonu fieke yon khabaru kiya daruga ego intika suruhi kas dimenno gina farak he mika anekka algon mennam sa miharuge halata kudako badala gazzaga mikankan higamun dars nostawgetera mara madu noheggami mi islami ummata gula mikad bodeti kankamuge wahaka
min hunnanis ummatuge bodati ilmerin tan avharugen dar ekal wahke zikur kollana no hada amdun sunne ekama kama film star kom stakum emiha ko mi dateggerisalias emiha ko nunidigen lunas emiha funa elias emiha ko mas ahedumilli se wahaka barabar gina farama jahamu dema ane zimmadaru kamenne bayg gotuga ekam bima gina fara anenge mujtamautuga miharuge mujtamauga hama jokakabes hada mi jokakabes hada is forsaru kure bekabes ekam ham zimmadaru gotege ekam kurakam gona rangalu kamek kamaki ade den hama mi alonna fene bay far nostakum hama mi nuhuga wahake nuhuga linkuga minna mi khabaruge suruhi ya social media du kollar ege hunna title la mulin hama war boda tafatu mi hama mi hunna oluwadu henunta ade ti hama oluwadumuge tereddaani ingeto ei no hegga khabare suruhiye vesade hengechi ves jaharuga ekan hingi gota ekan annam baade mer molukollem begen one baigge hin dama ganna noni samadukon hodam begen mi suruhiya khabaruge tafsila dimanu akamane hama oluwadumuge tere ekan da den mi social media ga mi dakkawa kata mer baybe fulun den hitan ala fan kana social media gine mi ane mi status lium video ge turu misaka video audio ge turu status lium comments dekki waha ken non he kiti panna liye fayit ke hema et timanna zimmawan jehene heye misaka comments mi ko dekki waha ta ke beje zimmawan jawabdari wa beje ema mi misaka mi gotam milia status saka nuniyam den la photo ganda ka viesadi mi zimmawan jehene tas evs be mihegge amaltoge tereng evves amaleki enag zimma ein bariya wane amalinu ei mi duluge amale vis ei loluge amale vis ei kamfatuge amale kamuga vis ei atuge amaltake kamuga vis ingiritahuge amaltake kamuga vis ema kommetakun faafe kuri kamuga vis faafe ameduga qiyamet dohun jehne jawabdari wa made mi zamanuga de malun mi faahak kuri misal ghiba bunuma de bodoma mikada kankan mi dulavvure miharu ginawana kannenge ingiritahuge zariya mikan kurawar ekankam mi jawabdari wanchen ekankam ko evves mi salamaten webban ehma mi timanna wa hakada wa ken udakka menune ham timanna ham ekane mi click kolli ham share kollan ekane ecche timanna was liyame timanna was dakkame ham eken click kolli den automatic un e waakame vi mane ke ehem mi hegge waahake ke timanna share kolli sem ekam ko ham e daane ham ege tere e waakate feturi mi hegge haisate ege emiha eken elibenje ene zimma wanje min baraka Allah subhanahu wa ta'ala hadratuge zimma fulenje social media ge platform tanone emi hegge hada phone profile page michiseki ginafar emiha duniyen wakivegen dairu e komagota ehem miheka mi ginafar ninde ege access e duniyen wakivegen dairu e page me onnani e sabundu kollefa eneke ege vis barenne miga mi fada fahish amal taka ವಾಹಕತಕ ವಿಡಿಯೋ ತಕ ಫೋಟೋ ತಕ ಶೇರ್ ಕೊಫ ನೋನಿಯಂ ಲಿಯಫ ದೂಕೊಲ್ಲ ಫಳಂ ಮಿದಾನಿ ಅವನಿತರ ನೆಮಿ ಕವ್ವಳುಗ ಒನ್ನೈರು ಅಳು ಮೆನ್ನ ಫಾಫ ಅಳುನ್ ಮೆಂಗ ಬೊಲುಗ ಎಳಿ ಎಳಿ ಒನ್ನಾನೆ ಬಾಯ್ ಹಮ ಮೆ ಹೊರಿ ಅದು ಅದೆ ಮಿ ಫಾಫ ಅಗೆ ವಾಹಕತಕ ಏಕಮ ಮಗು ಫೈವಾ ಕಂಕಂ ಬೇಕ ತಾರಫ್ ಕೊಫ ekankam tawba nuwe ena marwi me ekankam ehem beke fatura ehem vejiya ena jehenega zimma ofal Allah subhanahu wa ta'ala hadratu misal kadug khabarata li shaayiko eche fatura mafawga ena marwi gendi ekam tawba bisnuwe baafanga den jehem gor maafa bisned den hama mi istakon hama eche temi fatura medani video bisa de hengeche bis fatura medani ehmeje fatura ha iraku indaku enage fata enage no baakamuge fatuge kan liya mundan ene ifafata ene ege zimma naganje ei he amal bis ge thawab samali be munda usul mihe ko he eche du ko fagos
misalaka ilme hewa ilme dukuri ehem bejje ilmu mihunge faratun fetrum dawaraka enega sawab ginawegen da usulun hama nobakame dukoffi egota dukoffa da nobakame hama fetrum dawara ege hama mi adabu sene enege faafa besene iturum dane mi wara boda samalu anchekame algon me hama evves baraka visnan da atu jehunu ha echeliya mun ebede maruas mi baddalwani kon irege kamen wesenge ehema ehen hutta mi echetan hembe ko faturayana marwa fahum bes mi ekan egota waka man hagut mi ane insanaka dimawane hama emme nikameti go enega are baren nedduwa huga mi ehemmi hun ge faratun wa heoduwa kun noni ena koffen hewa amalu kun noni ena faada en nukura hisaban ena dairuga mi duniyage tibe enage ratte hinna danna mi hunna dembise hembeka anu danna mi hunna ena koffori faafataka ena dakka for waahakataka dande mi fetura ge gotuga mi hekaddima wane emme nikameti halatu deham almen terega warak ginain eba gengule wagu idea da okay wagu idea epurani den කොමස් මීහකු දේ කොමස් හිංගානේ දෙකම් ඒනගේ අමිල්ල නමුගෙන්නු මිහිංගෙන කොමස් එන්නමෙක ખાસකම අලම් ෆාකල් මන්ෂමි අලම්ෙන් තෙරේග මිකන් මි කුරා මීහුන් හම වගු අයිඩියා දැම්මෙ කුරන් හම සීදා කණ්ඩේලගේ මීහුන්ගේ අබුරු කතිල් මට්ටක හම සීදා මි මක්සදුග මීහුන්ගේ අබුරු කතිල් මට්ටක ගීබ බුණු මට්ටක දොගු වාහගත ෆෙතුරු මට්ටක ඒ බේනුම් කුරණී එකමකු මිහුන්න තෙදු බයන් කොදිනුග නමුග එකම හම සීදා මිහුන් අබුරු කතුනටක අලන හම මි හම සීදා මි අල්මෙන් හම ලොබෝති මුස්ලිම අඛුන්නා උතුනම බුණලම් බේනුම් මිෆද මි ID තන් හදාගෙන මි වාහකත ෆතුරා මිහුන්ගේ හම එකන මක්සදක වනේ අල්මෙන්ගේ තෙරේග ෆිතුන ෆසාද උෆෙත්තු ෂමි කිහා නොබෑකමෙත්තස් දැන් බෑමියුන හීවස් මම බෙවා ඔන්නනේ කන්නේ දැන් මේ වගු අයිඩියා වීමෙන් එහෙම මිහෙත්තයි අනේ මිහුන ෆෙන්න හොන්නනේ මේ එච්චහිගේ නමුගේ ෂේව අයිඩියා හදන එක එච්චහි ගොන්ඩියා මේසා දෙකි නන්නමුග මේ හදන එක ෂේව මිවරන් ආමුකම දෙත්ත වරන් ආමුකමෙන් හැම වගු අයිඩියා තන් හදන් බෑ මිහුන් වර ගිනෙන් ගෙන්ගුල කම්මනේ ඒකි කංකම එහෙම වෙෆයි මොනද ඒකි කංකමුග වගු අයිඩියා හදාගෙන අස්ලු අයිඩියා වගු අයිඩියා ඔළුන් අර මිහුන්න ෆදීහ වෙහම මිසාව ගොස්සේ බොර فضيحة وانا جيت فضيحة وانا مي كتمبر مي فيلاجن كأهو كان نينجي قطع هذه إكان كوري كموجس فضيحة وانا كم بعوتو جهوني واني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا في مسلم جابوتا هودا نورش مسلم جابوتا هودا ولا ميها نوني إنك أخا مسلم أخا جابوتا بلا إكان هودن ولا ميها إفدا ميهج عابتك الله سبحانه وتعالى بلا وديكم بانت إما الله سبحانه وتعالى ميهج عابت فضيحة كربا فيكم جوانا إينا جيج إم إتريج في لا كم جزء فضيحة بان أنا كهوريها كم إيه الله سبحانه وتعالى هوريها كم الدين وديكم معنا كي සෑක ආම මීහක එක්කම දෙකම එක හොදනකම එහෙනක හොරිහාකම දිනවඩකින් වාෆර ෆදීහ කරවර කිනෙත්තව එහෙම මේ එක්ගොතකප සීකොක් ගන්නවනේ දැන් තිබන්න මේ වගේ ID හදාගෙන ඒක security වරුගද කොග්ගෙන් මෙහෙන් උළුනස් මුස්ලිමුගේ ආයබුත කෂ්ෆුකෝ මේ වාහකත දක්කා අබුරු කතිලා මිහක ඉතන් ආහෙච්ච මිහන් කෑරේ මෙහෙන් දක්කම දාකම වානම وقلت أس جهونيما الله سبحانه وتعالى إفدا ميهم فضيح الكربان أي وعدن إله حضرة الناس فهما الله بيروت وامي إفدا ميهم أقوى هداجن ولا ميهم دين أنا كم كي وقو أيدين هداجن ولا مكي يعني كاسينك زمة إيجا نهيمين أنا كمان الله حضرته نبلنا وقو أيدي يتدو أيدي هنجت إنه الله سبحانه وتعالى حضرته قلنا إيكن كوري كاكو అది మీస్తకున్న కన్నే గుణ సల్లస్మాత దెనోడిగం వెక ఆహకురా కమెక్కం అది కొమ్మె కొతక ఏకం కురికం వేస్ హేమ హమ వగో ఐడిన్ లియా ఐతి సేనక ఫతో లియెన තිදු ಐಡಿನ್ ලිය පේජ කුන් ලිය කොම සේන ෆතු කලිය అది ගුරුපෙන් හදාගෙන ලියුණ කම ගේ සම එන ෆතු කොම්ම කොතක ලියුණ සම එකන් කුරාමීහා ඒ ෆතුක හුරිහා එච්ච ලිය මොන් දාන එහෙම මේ
waram moya kamen e nemay mago edin hedi mati mannage kankan dennu lievena kaman hi kurumaki she algone tarane demmi mi gota salaka wago edin ves adi amilla edin ves mi fada wahata ke faturafa duniya duko fa alon mi dairu mi wahagata ki etam million bayaka fennan hunnane etam million bayako balafa adi kuri hottages belen gota men duko lef midan alon tarani alon menna kannenge kiyame bana do enha saharo kame edduas kame nunem tinduas nuniyam etan has ahare fahomes kiyame alon menna inge do hennomi e miha mi fada haalategga alon me duniya duko fa gossiyam mi fada faafatake fatura fa gossiyam ha daha faafe sheho liyewen alon menge fatuga alon men duniya dukura fahomes manake alon menge mihara amaltan hutti fawane ehnas alon menge e fatan e anna faafata ginawana kiha waraka she alon hama waran hama alon mihara se hibi naga enga talon ge hama hitarane mi kiha baawar faafatake fatura fa devifa onnane bae migotam mikan kora mihunna kine bae madama wane kalmi ade eyhama kulimbesan bankur miheka dimawan emme nikamete halat wej ena maruma fogas ena ge nobakamuge fatuga midani liyam nobakamuge fata barum midani hema ey marabbulu nikamete kama hay gotuga qiyamad duhuga allah ge hadrata mistakun ekkure imahunge fatta atadde iruga e huriha waahakatake huriha kantatake fatuga hunnan jeefa evvese du kurefin onnan ema mi haygotuga mi algon terega mikan warabboda aamuwe mi mistakunga aburta katiluma aburan aragatuma den fadiha kuruma nikan kam me befami onnema mi allah biruwati qiyamad duhat biruwati mi timami hage mi kurakan edi sirrun kurikamuga gyes edi kommugota kurikamuga gyes heenage fatuga ekan lievene kan danna haluga mi ekan kan huttaane beje sheda man immal me kuram bentene brende fanata mi fada amaltoge sabun yame duahun almenna oti kon kiha warigge kametto almenna yame do face kuram jehen jumla gotegga mi dekono waakataka balar hegotuga mi ghiba bunuma adi mi de boduma mi huriya kama kis ekan kamuge sabun libe iqabata qur'an sunnatus fenna hurikan kam sadaka nabiy sallallahu alaihi wasallam isra mi rajulege fenna wadaga mi bayakum yahum loge niyafattake mahunge gebe niyafattake mahunge mi gaga monuga wakala mundani amille mi ey ghiba buna me nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore nema efada azabu tame hunna ebadwe anikka en hadis ga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan korubni mi sahabi natiyabe hunna enge hije bangurut fa mi hay kaawka ebe korun din tannone allah rasula allah muladden odigam bani den hadis korubni bangurut fa mi haki ey qiyam ad-duhuga warabba warhiyo amaltak ga anna mi haki ena hunna namada zakata rodaya warabba warhiyo amalutan ena kore sawabuge hama bodati funiwar hifagen ena annani allah ge hadrata ekamuko ena annayruge ena ebore mistakunge haqqutaka barabboda araganafa malamak fe bore echchekiya fe bore jaha fe bore leehor adi mifada ehemmi hunge haqqutaka gulun huri wargina faafeena koffahunna den eenage ekkala baawaru heyokantakun eenag ekoffawa faa mi istakun haqqutakan eragan fa haqqu adaa mikuren fashan badalen qiyamad duhoga allah subhanahu wa ta'ala huriya kama insaafu makunin maan en badal demun gus huriya heyokamen huswejje kamugawaanama hurikan heyokamen huswejje kamugawaanama ekkala ehem mihunuttakuna sunnanata faafa kurema e faafatan eenaya eba deve ekof ena aragan fawa mimbarigga macca mi ehem mihunga aburan araganna mi eki sifaga ena asle hadiya kurani enage huriya heyokan takke ekam fennane ke qiyamad duhoga fennane qiyamad em ena qiyamad duge huriya heyokam anaka adifa adi evaron fudeni besno kan hoswejje kam gawanama anaka ekof huriya no baakame
nun mi insaaf verikan anna minbaran mi enubakantan ena hodan be jana kaga faratu egotu gus bangurutu eta bangurutu makido mi hek muda ek musben gus ekkon saaf gendiu bangurutu fami hakema mifada faafata kura mihun emme boda gaati qiyamat dog bangurutu mihun ga haqqutaka araganna mihun ema qiyamat dog bangurutu nowe salama ban beenun kam gwan mabad wes mestakun ga haqqutaka rakkater waram muhim emi hegge miniwanka emi hegge daira ge terega evre utur embeg haqqakan aran nugana we hisabu ga miniwankan baban bani shedama almenge ama belun terinnos algonduge ama iltimasaki mi fada dogu khabartaka adi ive komme wahake wes social media ga wes angabahum we sama wes beflok nufaturan adi mihatana feturi fawana me fada wahakata fo helanu nem delete kollanu nem adi maafan edin jehe befule wana me befule ki bayin ha maafan edi mi alogana men ham mi faafayin hama salama shehal men program yogata mi re mi hama ni madani alonu mi daki hama mi programu belun terin al shega wa kon belun terin hama ituru hama malumat takelli bigen dia war bada shukriya tan program de kottaka adal me mi rege program ni madani alonu hama tibe fulna alonu ge iltimasaki hama mi fada wahakata kun tiemme ha be fulum wes salama wegen hurun adi alon mennaki abadus heyobas heyobas kabul kura adi yang amal kura be kam galevun irad kura we an hafta gata dosti be fulna badal kollan al menge program belle comment ka bada shukriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh